Biyag ti tao. Naimbag nga oras yumanan gagayam. Itagon daway isagot mi kada kayo ti full episode. Wano part 1 aging kay ti part 4 ti pakasaritaan na pauluan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Ngamsakbay na, kayat kayo manan nga i-welcome dito YouTube channel ko, Jenna Almoy Te Drama. Kablawan tayo pa ni Ma'am Susan Lizardo, ni Joray A. Javier, kat manipod mat ka ni Jennifer Flores, kablawan na tikanakan na ni Mark Haren Acosta. Intay nga ro dendenggan ti full episode. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Wen! Basol ko! Bay! Tunggal umawag ti nobyak. Kanayon latan ti panagsinong bat mi. Wano pa nagapa mi. Anda bumalasi ti kalsada. Ti pleno ko. Ay sus! Miss! Okay ka kadilang? Masikog pa'y gayam. Ading, umay ka. Tay-taray ka ito ospital. Umay ka na. Saanan? Saan matagrabe ti pan nakapadong parko? Kabalak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasama kanyak. Masikog ka. Delikado. Ang mga nonya ti mapasamakan ka. Ala, umay ka. Bagkatan ka nga ilugan iti kotse. Kumbit ka kanyak. Ipatumaryo amin dagiti na ireseta para kini Mrs. Mister. Dok. Saan ko nga asawa ti pasyente? Siyak ti nakapadungparkan ko na. Sorry. Sige nga ron. Agyaman ta iti Diyos ading. Nangag mo ti imbaga ti doktor. Safe ti sikog mo. Kastamatan kan ka. Isungawanan ti rombang apagdanagan ta. Masapol ato maramlat ta tinaireseta nga agas mo. Sorry ha. Jack gagara ti amin. Pasensya ka na talaga. Nasaysaya at pa'y kumano na po kawanda ito eh. Anya? Ading, agbasbasol ka iti kasta ngay pagbagam. Please, di kagsangit. Ang mga numakapadakas kan ka ti kasta. Jack ngamin malapdan tirik na ngagsangit. Ginanaka pa lang, ading. Agsarita tanto, hinton madamdama. Lakay, nag-text gayam di anak ta. Kakit-kitak iti cellphone ko. Dakano iti ospital. Ha! Apay, anya napasama kan ko na. At dakano nakadungpar kan ko ana. Anya! Kahit ayan tinakapadungparkan ko na ngay. Intarayan na ka di ti anak ta. Saan? Tinulungan na matla ka no di anak ta. Iso tinangitaray iti ospital. Dahito yan ti bagbagak iti anak ta. Sursurandan to mga main. Amuna amasikog, tila papapanan na. Pumanag na. Anya nga ita. Ala, agrubot kan. Tamapanta iti ospital. Nakaturogan ni Altea. Nagpintas pa'y gayam tinagan na. Kasmatla iti kinapintas na. Kunak no nagawid kan. Ay, saan? Di ka mabalin na panawan dito ospital. Damagaman iti doktor na mabalin kun ti agawid. Kaya't kun ti rumwar dito ospital. Wen, di ka madananggan. Naibagan ti doktor itay. Mabalin mong ti rumwar inton madamdama. Kumusta ti Riknam? Nasaya at matan. Altea, itulod ka ni Jibalayo, wen? Ado ko mati kaya't ko damagan kan ka. Adan tumanan aldaw pa nagsarita ta. Iso nga itulod ka ni Jibalayo. Apa man na makarwar ka dito ospital. Altea, anak ko. Anyat na pasamakan ka. Agyaman nagtada kayo nanang. Tata, da kayon dun di mangirwar kanyak dito ospital. Apay, sino tinakapadungparkan ka? Siyak tata. Naimbagang orasyo. Pakamananda ko may tinapagtang ni Altea. Nalakalatag kid daw iti pamakawan.
Ngam kita ang tinapagtang ti anak may. Okay akon tatang. Pati ti sigug ko. Apag sagid la ang tilugan na kanyak. Ah? Nanang, asikasun yun ti irurwar ko dito ospital. Kaya't kun ti makaawid. Itulod ka ni Jibalayo, nana, tata. Rumbang lang Tay karong tinagbasulam iti anak kaw. Mangibatiak iti kwarta, nana, tata. Amok ang mausaryo daytoy para kani Alteya. Allah, saanin barok. At damat tay ginatang mga agas ti anak may. Apay ay pagkadkadam Martina. Kapag rebangan na lang dayta. Nakabasol nga rin. Masapol ni Altea ti kwarta. Jose, Da kayon ti pangyawatak iti daytoy, tata. Nagyaman nak. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Ngamday, urayam ti awag mikeng ka. Tamangan no kumaro ti sasaadan ti anak may. Kabangan no masapol nan tumanan ti kwarta. Uwan, tata. Nakasagana ka mang iti tulong para kani Alteya. Anya, masikog tinadisgrasyan. Uwan, mano. Ti pagyamanak iti na marswa. Sana grabe ti napasama kan kwa na. Swerte pa lang nga roda, ading ko. Ta sana grabe tinapagtang na. Ayun, imawag itay ni Rose. Damdamagan na no adakan dito balay. Anya? Agong ungot ka di, mano? Saan met? Ang madlaw ang makapungpungtot. Apay, nagapakay manan itinubyam. Kastama ta ka na yun, manong. Anya man ang tinagapahan nyo na ya. Apay, kasta kayo. Awan lakit, agapa kayo. Anya launay ay ati pagapapaan nyo, ading ko. Nagbasit labanag. Gam padakkilan ng tumot ngamin. Agpada kay mat nga raw, dadi adal. Adaan kayo ni tinakam. Hanggang kasla inuubing mati panunot nyo. Kan kaslawan nagadalan nyo, iti kasta nga raramidin nyo. Nangato ngamin unay ti pride ni Rose, manong. Ti kayat na. Iso ka na yun ti masursurot. Agsarita kayo to'y tinalapat ading ko. Urnuson nyo man, ti diyo pagkinkinawatan. Agdarom tay kidi anak kaw. Idarom tayaw da jataaw. Saan tatang? Jak kayat nga aramidan dayta. Apay palabsam latan ti kas di ngay naramid na kang ka. Saan matagrabe ti pan nakapadong parko tatang? Nagpreno adagos ni Mang Nathaniel. Kat okay akon. Kastamat ti sikog ko. Na, kaslay saki mo pa'y daya nakadisgrasya kang ka. Awan mo't nga minti rason, tap nagdarom tayo pa'y laang tatang. Timulong mo't para iti pan nakapa-ospital ko. Nang tad pa iti kwarta kada kayo, saan aya? Ay, sa bagay makidi Hanggang madanaga na lata. Ay, naimbagata nakapagtapilak. Tano saan, ay, ang mga no nakabil ko na jataw. Ala, baybayan yun. Sana bali ta nasingpot mat. Di na intarayan ti basol na. Hello, Mang Nathaniel? Hello, kumusta kan? Ayos laang. Ibaga ma, no kasapulam ti kwartawan. At kwa, awan paggastusak, Mang Nathaniel. Ado ti kayat ko damagan kan ka. Mabalin ka di nga kita ta? Tamay mayat mo't lang no personal ti panagsarita ta? Ha? Sige, makamu ka. O sige rad, dagasan ka dita balayo ha? Inton sakbay ti pangaldaw. O sige, urayan ka. Okay, bye! Bye! Anya nga tadagiti kayat na adamagan kanyak. Oh, Rose, sigamot gayam. Sumbre ka. Naimbagman ta nakaumay ka. Nabayag nga minadi kay imay dito'y balay kahit. Kasano nga umayak? Kat saan matan amalagip ni Nathaniel ti sumarong kar ijay balay? Sapay naranamban nga ro ti kawan na dito'y balay. Ha? Rimor ka di? Awan mo trabaho na ita. Rimwar, ada ka no sarakan na tao. Anya? Apay, di mo impakamu aya, ti umay mo dito'y balay, Rose. Jak mo't kayat Asyak ti umunang ag-text ken kwa na, Manong Paulo. Dahil nga minti matikada kayo, kan. Kalpasan ti panagapayo.
Agin inuray kayo, no asino ti umunang agpakumbaba kada kayo. Iso ti rumbang ngagpakumbaba, Manong Paulo. Gapo ta iso ti aking basol, no apay nga agap-apa kami. Sige. Urayom latan. Patsek nga gawid mo't ladagos na jay. No kasta, dudwa kayo iti kabsat mo diti Pilipinas? Wanal taya. Adadag iti dadakkel mi di Amerika. Inala idati inauna akabsat mi. Kasta gayam. Diyak laing pagkarup. May sa kagayam ang maestro iti nalatak a kolehiyo diti lugar tayo. Rumbang lang nga rod aser tiyawag ko kan kamano. Saan? Jacket. Di nakamagan iti sir. Takas lalong makayak iti panagriknak. No kasta tiyawag mo kanyak. Ha? Manong kunam latang kanyak altaya. Okay? Okay. Sikat ti masurot, Manong Nathaniel. Anya mo ti trabaho ti kabsat mo akaduam iti balayo. Maestro mo't lakas kanyak. Iso na lang, ta-online ti pagisursurwan na. Iso nga dalatan iti balay. Kasta ka di? Itata na istorya kong ti family background ko. Sigaman mo ti ag-istorya? Kwa, nanumula ang pamilya ti nagtaudak. Jeepney driver ti amak. Kan para balay laang ni nanang ko. Pagad-adalan dak idi, ngam second year college siyak pala idi, inununak mo ti nakinobyo. Aging ka nagsikugak, kat nagsardengak nga giskwela. Inayat ko iti husto ti nakasikug kanyak. Inrukmak ti amin ko, ngam kas di lagayam daramidan na. Ayan na nga minitan. Nangikasari ti sa bali, Manong. Anya? Kat apay nga rod akas lakaguram ti sikug mo. Numaminsan, kasla kagurak. Ngam numaminsan mat. Masya anak mat lang aron. Tama panunod ko mat lang awan basol ti sikug ko. Kasta ti romba nga panunuta, mading ko. Inosente ti sikug mo. Ken may sana na sayater aramiden. Ti panangguram iti sikug mo. Adapay lang iti unag ti tiyan mo. Ngam iparparek namon kan kuana, ti kinawan patagnakan kang inana. Sana na sayate kasta altaya. No kaguram ti ama ti sikug mo. Di mo ko mairaman ti ubing. Panagriknak ngamin kat kaslaawanan tinapintas at turungan ti biyag ko. Nadadaalan ang namin pinsan ti arapaap ko iti biyag, gapo iti panagsikog ko. Nagbidot kay ti dayta altaya. Saan mo amay baga ti mapasama kadag iti masungat nga aldaw. Iso nga di kagsawi ti kasta. Amok nga daarapaap mo. Marikriknak dayta. Uwan, Manong Nathaniel. No kasta nga ron, di ka mapukawan iti namnama. Adu pa'y di gundaway mo. Kat no kayat mo agunudan day nga arapap mo. Dagito iti sumagmamano nga instrumento. Tapno magawat mo ti baligi iti biyag. Ti arapap mo. Ken ti edukasyon. Ay, panagkunak. May sala ang ti maaramat ko nga instrumento kadagita. Ti arapaap laeng, Manong. Tawan mo't pagadal ko. Ta imbes sa pagadal ko, igatang ko lang iti masapsapol to ti ipasngay ko nga anak ko. No kasapulam ti tulong. Di kagbayin nga masidag kanyak, altaya, ating ko. Tanakasagana at tumulong kan ka. Hello, Rose. No di kaawagan, di na kun malagip, Nathaniel. Anyat serbiti panangawag ko kan ka. No apa anak tumutlaan. Tikit di ko na, lumamlamiis kan kanya. Siguro, adan sa bali anobyam. Siguro, Mabalin ka di. Ado ti pampanunutek. Di mo riribukan ti panunot ko. ibagan no maumumakan kanya. Idiretsam nga ibaga kanya. Tapno amok ter aramida. Anya ti kayat mo, agsinatan? Aday ta ka man na nak. Tunggal adda di mo kayat. Kasta ti bagam. Awan lakit. Sina ti bagbagam. Kasta ba ti kayat mo, saan ka di? Sana pud no day tangay bagbagam, Rose. Awan iti panunot ko day ta sina. Si ka lang ti agpampanunot iti sana nasayaat. Makapasuron ka mat ngamin. Kasla awanan ti serserbikan ka.
Sige, agkita ta. Sa dino ka dito ayan mo ita. Addaak dito'y balay. Kasangsangpot ko ang naggapo iti trabaho. Umayak dita, itamad lang. Ha? Agpaiso? O sige, orayan ka. Bye. Bye! Ay, kasaritak langin itinasayat. Tapno maurnosan ti amin. Noon yaman ti panggurguraan na kanyak. Jak laim pagkarop. Nakasingsingput gayam ni Manong Nathaniel. Madlaw pa'y anaparabor. Kastaune apa nagyaman na idi saan mi nga indarom. Kaya't nakano asulnitan tinagbasulan na. Iso ano makalagip, umay mangted iti kwarta. Aramatek to kano inton agpas ngayak. Ay, naasyan siguro kanyak. Idi inistoryak tinaglabasak. Nang runa kat amo nang agpas ngayak to nga awan amat yung anak ko. Alteya anak, di mo't ita ti prenatal check-up mo. Inton malpas ti pangaldawan ti ruruar ko nanang. Anya, kat agpila ka pa yan ako. Saan na bale? Private ti papanak. Awan ti atid duga pila. Anya, ay sus, di ka mapan iti pribado. Tanang ina ti babayadan iti anak ko. Kuyugan ka laangan iti health center. Anda nga min text ni Manong Nathaniel, nanang. Ha? Kuyugan nak kano. Yam amunak itigayim na doktor. Tapno isunto kano ti pagpa-check up hak inton sumaron no abulan. Anya, ala, kababain pa ikit din kan kwa na. Sobran samot ten titulong nga ipapaay na anak ko. Ay, wen nga rod. Nasingput gayam na a tao. Managtulong pa'y. Kastoy ko makanayo, nani. Santa ko mangagap papay. Naalas kami nakitaan. Rabang na kumaan na lailo tayo titunggal may sa. Nagruna, katag nobyo tapay laeng. Santa pa'y nga gasawa. Si kamot nga minti mangirugrug iti amin, Nathaniel. Wenen. Sige. Ako ak amin na nabasol. Basta sardengan ta ko mga ruden ti panagapapata. Okay? Kaya, sorry. Danyaman ti naipakita adi mo nagustuhan. Okay. Napakawan ka, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Oh. Mabiit na ang adawag ko, honey. Hello? Okay. Anya nga oras? Sige nga, Rod. Agrubatak labiit insan. Okay. Bye. Adda ka dilakad mo? Wen nga, Rod, honey. Adda nga min bangunan mi ang negosyo iti kasinsin ko. Kaya't ko ti makisosyo kan ko, na. Anya? Negosyo manan? Ado una yung ti pakakumikumam, Apay, saan ka kadi amapnak iti trabaho? Kasteller iti may sa abang ko? Honey, kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Nangato ti harapaap ko para iti buklantan to a pamilya, Nathaniel. Ado ti kayat ko agatangan. Ha? Napintas kandak pilabalay. Wano, mansyon ko nakmalaangan. Ado alugan, ado a negosyo, kanda dumapay apagkwartaan, Nathaniel. Kasta itan ti kado dagiti kayat mo agun-udan iti biyag? Oh, apay, nakaskas daaw ka di. Kan, maiparit ka di, ti agarapaap. Kwa, O sige, nataktak kon, pasensya ka na niya. Masangpul arumwarak adagos, taag kita kami iti kasinsin ko. sige. Aguyog tan arumar. Tadamot sa bali apapanak. Papanam, Kwa, basta. Ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito okay nga Rod. Mabiit na ang tagrubwat na honey. Nalpas ka din, Alteya? Wen mang Nathaniel. Kahit, kumusta ka no ti sikog mo? Mayat kanumat. Awan ti problema iti sikug ko, Manong. Kasta ka di? Nasayat nga no kasta. Mabit lang tayo nakagpakada iti gayam ko a doktor, nagpa-check upam. Tagawitan. Inton sumaro no? Dito yun ti pagpa-check upam. Uray kat nayam amu kamutan iti gayam ko. Amum ton ti papanam no sumaro no? Wen, Manong.
Okay, oray nagbit. Agpakadakla iti gayam ko. Agsingsingpad ka, anak ko, Wan. Jose Lakay, kita di anak Panawagan ta. ng Markanton. Di nakto ko mapaligat. Kung ipas ngay ka, no, Wan? Aprosan na matityan na. Ipatpatag ka, unay, anak ko. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Kumanuti ka man, Napatagmatan ti sikog na kang kuana. Wan nga rod Lakay. I love you. Saan nan akagura ti sikugna? Nakaamiri siguron. Napanunot na nga awan basol ti sikugna. Iti inaramid ti nobyo na kankwana. Di ka nasayaat no nakamirisain. Takaasimot ti sikog na no iramaraman na kaagurain na yun. Basol na may langa. Wapay nagbanag akasta. Isaw tinangaramid itigasat na. Lalaki ti inununa na. Imbes at ipanagadal na. Alahos tuon. Adda ditan, Jose. Nailawanan ti anak ta. Awatan tan ti sitwasyon na. Taamangan no agrebelde no kanayon asidiran ta, Lakay. Antay ta. Nagringan iti bangir alin niya. Hello, Nathaniel, honey. Sorry. Ada kasarsarita ka tao. Siyak to lang ang tumawag kan madamdama. Okay? Sige. Okay, bye. Bye. Aris di na ita. Hanggang makumikom man gaya man. Talaga na Jaros Grabe ti kinuworkaholic na. Sa balitan ginobyak. Manipod na adan iti trabaho. Tilatan pagbaknangan na ti balbalikas na. Nulabsan tagsarita. Agbalbalin mo tan arupat kwarta ni Rose. Rumarak man kiti. Nay, si ka magayam. Nasayatad da ka. Sumrik ka taur orayin na kati anak kaw. Agyaman tata. Medyo sakit-sakit ka no ti buko na. Gapuanan siguro na dyan ti panakadongpar na itikot chime. Ha? Kasta ka di? Isong araw na ako ngagpa-check up ko ma. Nga mawa magkwarta na. Tadwa nga alda, wadya nagpasada. Tanay, agsakit tilugan aman manihwek. Ay, sige nga ron tata. Tay kaknyal tayo iti kwarta. Una, ano sa mo nagastusan? Ngamti agdarom kamay. Kaya mga nagmulta ka pa iti dadakal. Ala, saanan mang Nathaniel? Awan ti pa kasapulak iti kwarta. Pangaasim, saddangan na ko mga ikan iti kwarta. Kaya't kulat agbahid kan ka, Alteya. Ni, awan mo ti rumbang abayadam kanyak. Ada, napadalisan ka. Gapo iti kinaliway ko ngagmaneho. Disgrasya ti napasamak, manong. Amok adi mo yung gagara day, chay. Kan may sa, awan mo ti dakas na napasamak kanyak. Kastamutan iti sikug ko. Basta awatam kumalatahan ti itit ko kan ka. Taging ka ita. Makunkun siya ta. Gapo iti napagtang mo. Kasano lang ata no nakaro ti panakadungpar mo. Ay na, jak siguro mapagsusurot itan ti pampanunutak. Ay na, lipatan tan ti napasamak, manong. Subsubran tinaititid mo abayad ti ibagbagam nga utang mo kanyak. Amo ka mabain ka laang iti amak. Isong araramidem ti kastoy. Saan? Nagtaon iti pusok ti itutulong ko. Iso, please. Di mo ko mapagkidkidan tanyaman nga itad ko kan ka. Nang runa, kat agsaksakit ka no ti bukot mo. Amangan no pudno ti kunan ni tatang mo. Agapwanan day ta tinapasama kan ka. Ha? Alam day tay. Ingka agpakita iti doktor. Okay? Napaanan ni Nathaniel? Saan pa'y tatang? Aday tayan ni nanang aglutluto. Mapan ka nagpakada ta agawi din. Kasta. Ay, si kamay. Nadaited na kang ka. Awate madagosan. Ta para makang kadayta. Saan ang nasayatar aramidin nyo, tatang? Pagparangan nyo nga adama di amarikrik na kitibagik. Tapno ikan nakla ni Manong Nathaniel iti kwarta. Ay na, nagpraktikal ka man, Altia.
Mumay ta pinagtalikudan na kan tinakasikugken ka. Sino nga itinamnama mamangten iti abas tao ta na mau. Tatang, Iso nga itatadag voluntaryo amang tulong kan ka. Gambatamon! No kasta nga umay dito'y balay. Agibaga ka iti konforme na sakit iti bagim. Tapno makonsensya. Ibaga man na sakit ti patong mau. Ti sakam. Ti bakrang mau. Kanda dumapay. Gapuanan ti panakadong parko kunam. Tapno masyang keng ka. sana nasaya ati manggundawa iti pada a tao, tatang. Ape akasta kayo. Imbes nasaya at kumati isuro yu kanyak nga anak yu. Saan? Takasla durugan dakpay nga agaramid iti dakas. Napasensya ka na tiya. Ang mamumiti kinarigat ti panagbiag tayaw. Ay, jak maliklikan ti agpanunot iti may kaniwas. Ay, tano da dumak agaburido amay tanakaw. Amumit siguro da ita. Maawatak tirik na yu, tatang. Ngam, aginggat ka ba alan tayo aliklikan ta agbasol. Aramitin tayo, Kat, ulitat tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry. Nadadahal ti arapaap yu para kanyak. Inununak ngamin tinakinobyo. Imbes ko maati panagadal ko. Pakawanandak ko ma. Mala, lipati mo day jay. Napakawandakan. Iso na lang tano da duma. Saan mi amaliklikan iti inam ti agladingit. Gapo iti sitwasyon mo ita, anak ko. Wala na. Napanagnig ka kong timbagayo. Tadamo pa'y napanagkita mi kanyal teya. Ket narik na akong ti kinaawan patag ti sikug na kankwana. Kanayon nga agpuputot idi barok. Ah? Numalagip na tinobyo na, agsangit, kat pagsasawan na ti sikog na. At dapay na minsan idi, adinaanog-danog na ti tiyan na, gapo itinakaro apungtot na. Anya? Ngamdinan inulit day jay, tainungtan mi iti amana. Ti anak nanto ti agbanag ang nakakaasi No intultuloy na ti kasjay nga aramid na. Nana. Ay talaga iso amas daaw kami nga rod ita. Tanadlaw mi iti asawak anapatagan ti sikog na kankwana. Manipod dimteng ka, barok. Kasla nagbaliw matan ti anak mi. Ah? Iso nga amok anapintas ti impluensyam iti anak ko, barok. Kasta ka din na. Dakil apa kay dayawak day ta. No bilang pud no ti ibagbagayo. Ay, ne. Naimasan tayo mo't tanti nagsasarita. Mapanakon. At apay ngamin aramidak iji balay mi. Ken amang ano sapsapulan na kung ti kapsat ko. Sapay battery im ti gaya man ti cellphone ko. Sige, barok. Aganad ka iti panagmaneho. Naimbag man, tanalagip mo pa iti agawid na laing alalaki. Anda ka mo't gamit ti balay, Rose. One, tapno umay kupan kan ti kinapudno. Kinapudno nga. Nga awan ka dito balay, kat naka-off ti cellphone mo. Nagapwam, apay ajak makontak ti cellphone mo. Adda ka iti sabali apuder ti babae. Anya. Agat atap ka manan iti angin. Hello? Okay, umayakon. Bye. O sige, tada pa'y importante apapanak. Di kang nakapagsalita iti nasayat. Hanggang pimanaw manan. Nathaniel, ading ko. May sala ti solusyon ti kanayon a panagapapayo iti nobyam. Ha? Anya, manong? Agkalaysa kayon. Ha? Agkasar kayon, tapno maikatan ti panagim-imo ni Rose. Tapno mabukudan yun ti tunggal maysa. Ay, kinapudno na. Naibaga akong di maipapan iti dayta. Ngam, isong iti agmadmadi. Anya? Ne, apay ka no? Kaya't nakanupay ti agpapa sa balasang. Ado ti magbaga na rason. Ken, nakuna na nga inton agtawanan iti 28. Sa kamin to agkalaysa. Anya? Manupay nga rod atawan ti urayam no kasta, Nathaniel.
Talo pa'y atawan ha. 25 lang ni Rose, manong. Anya. Kat naunday pa nga rod apanawan, ti panaguray mo. Wen manong. Jakmat kahit apilitan. No di na pa'y kahit tipay kasar kanyak. Urayak nga isunto mismo ti agdisnudo amang ibaga iti dayta. Babae ti impas ngay mo, anak ko. Nakalunglong po nga ubing. Nakaayayat ti anak ko. Nag-cute. Kaingingas mo lakit di ti anak mo. Takas to'y ti itsuram iti impas ngay ka, Althea. Kasta ka di. Sapay lang kumangarod ta umalakanyak nanang. Ne, agriring ti cellphone mo, anak. Ni Mang Nathaniel. Ala, agsarita kayon, anak ko. Nanang, umay ka no dito ni Mang Nathaniel. Kaya't na makita ti anak ko. Anya. Ay, naimbag pa'y kat jay saan akap-kapin ano to'y anak mo. Ta interesado amang kita kan ko, anak. Ngam jay matan pud no nga amana. Di pa'y agparik na apuluskan ka. Ala, baybayan nyo nanang. Patsak anak-anak mo ti asawa day jay. Jakon namnamahan ti tulong wano presensya day jay lalaki. Tamo ka din na kamin pagan ano iti putot na kanyak. Rabang na kumaamang taid iti suporta to'y anak yaw, Althea. Saan Tumulong tayon anam namaan ti tulong na nanang? Awan mo't ngamin trabaho na. Agsalo kagaklangan, tapno masuportarak to'y anak ko. Jose Lakay. Adda na ibaga ni Nathaniel bayat ti kaadami iti ospital. Anya day tangay bakit? Kaya't naatulungan ti anak ta amang ituloy iti panagadal na. Anya, ikinagsayatan ngayon no kasta? Sumat tinakunan na. Kaya't nakano ti makatulong. Kat no iso amin tinagbayad iti nagastos iti ospital. Apay nga tangan aramida na tikas de iti anak ta, Martina. Kaya't nakano ti makabayad iti anak ta. Gapo iti nagbasulan na. Agbaybayad nga tawan no, magay ayaw. Mangay ayaw nga. Ang mga nukursunada na di anak ta. Iso anak kasing-singpet kan kwa na. Anya. Saan nga imposible day tabakay? Tauray naganak abalasang ni Althea. Napintas lata. Kan ubing pa di anak ta. Dakamu Basta ti kunana. Kaya't naatulungan ni Althea. Tamaasyan kanukan kuan. Sa bagay, kursunada naman kan saan. Ayos lata. Di importante, adamang tulong iti anak ta. Anya. Sigurado kaya ti dayta pangaddag mo, Nathaniel. Wen manong. Masya na kami iti sitwasyon ni Althea. Kanadlaw ko nga daarapap na kaya't naatunuyan. At amot mabalin kong itulong. Iso jak ipaidam dayta. Mala, mga mukha din ko. Sa bagay, sana dakas ti tumulong. Kasta ti rumbeng. Tatay ko na dangarudan. No timulong ka iti padam at tao, iti nasaya tawagas. Arig na apinadayawang maten ti Diyos, ana marswa. Iti kasjay nga inaramid mo. Oh, anya. Nakasagana ka na, Althea. Panaga-enrollan para iti second semester. Ag-enroll ka na. Wen manong, ngam, ada ko makidawag kan ka. Anya, tita? Kaya't ko mga ikaro ti mabusbus ko akwarta para iti panagadal ko. Ha? Ikan na ko maiti trabaho. Uraan niya trabaho manong. Basta makatulong akan ka. Sana naman sapol. Sana nga gururay iti subad ti itultulong ko, Althea. Mababay inak ngamin kan. Patgam ko mamati kayat ko manong. Ha?
Sige, sige, sige. No kayat mo, umay kalangan inji balay. Tagbalin ka ala bandera mi iti kabsat ko. Mayat ka? Ay, kaya't ko launay, Mang Nathaniel. O sige, pagserbian kayong agkabsat. Kas pang bigbig ko iti utang ko anay baga nakam kan ka. Apay, masapul ka di nga agpaay-pay lakas babaunan di anak ta, tapno makaadal. Saan ka no akayat ni Nathaniel? Ngam di anak ta ti agpilit nga agtrabaho, lakay. Mabain siguro Anya, kay kasanong ti anak na. Aw-awiro kun Total, nakidit matigatas ni Althea. Iso nga agbat battle fitting di apo ko ta. Siya kun ti mga awir. Kasaritam tungaro di anak ta Bagbaga man na imbag. Amangan no ulitan naman ang tinaramid na iti kalabas. Amangan no mailawan tumanain. Saan mat siguro, Jose? Patsik adinan ulitan ti naramid na. Taadan nagnakman na lakay. Si ni Althea, ading? When, Manong? Si kagahayam ti bagbaga ni Nathaniel ang napadong para na idi. When, Manong? Ket, kumusta kan? Okay, Mat. Siyak ni manong mo, Paulo. Nasapari mo ti kabsat ko, tama sa pati trabaho na ita. Ayun gayam, naka-enroll ka din. When, Manong? Kano nga ti serrakyo? Inton maminsan abigatan. Pasig apang malamtiin nalak nga schedule ko. Tapno makatrabaho akita agsapa diti balayo, Manong. Okay, umay ka. Itay surok na giti aramidam diti balay. Binilin na kami ni Nathaniel. Asyak pa ilakan o ti mangisurukon ka kadagiti trabaho am ditoy. Nathaniel, honey. Di ko tsekan, Ros? Siyempre, honey. Bunga tinagbambanugak taytoy. Oh, ayan tay kotsem. Diyak inaramat ako ding tilugan ko. Okay, lumugan kan dito yung kotse, honey. Come on. Okay, Okay, let's go, Nathaniel, honey. nakagatang kamad gaya man iti kotsem. Kaya naglaing kan ngagmaneho. Una, nagadalak iti driving. Kalpasan na, inlakad ko adagos ti lisensya. Jack impakpakaamukan ka. Takayat ka asorpresaan, honey. Anya? Pasensya ka na. Busy to'y nobya. Busy ngagpapado iti kwarta, kasta ka di? Awan dakis na, Nathaniel. Adda nga rod manan your urnungak agatangan, honey. Anya manan? Adda itang tangad da kanyak a house and lot. Napintas ti location na. Kan asidag iti sentro. Mabalin ko to paabangan day dyan, no kayat ko. Saan ka kadi pa'y amapnak iti addakan ka, Rose? Saan? Planok nga rod pa iti agabrod ko ma. Anya? Kurangag ti sweldok iti bangko a pagpapaayak. Kasla kayat ko ti makigasang gasat iti abroad. Mabibiit ti babak nang no dolyar ti agbalin as sweldok, Nathaniel. Saan nanaskan? Amangan no nalipatan mo tan tinagtulagan ta. Nagtulagan ta nga, anya. Makitam? Talaga nalipatam. Tingay pa nagsimpata, inton agtawon kan iti 28. Ha? Gaya man niya. Ang di ka madanagan. Jack tulipatin day ka. Paikasarak mat at talaga kan kakat. Basta saan pa niya ita. Iso nga ag-agawa akti agpabpabak nang. Taapag isunto na agsimpatan. Kaya't ko ano nam ay tutibiyag ta. Inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Sumra ka din iti klasem, Althea. When, Manong Paulo? Alam da ito pag-playtime. Ha? Ala, saanan? Adan inton ni Manong Nathaniel. Sobra pa'y nga rod day jay. Alam latan ta extra manim. Kababainin. Tilatan kamsat ko timangmang ta diti allowance mo. Ket dua kami pa pagserserbiam. Iso masapo lamang tedak mat iti tulong ken ka.
Agyaman ako unay kada kayong agkabsat Manong Paulo. Nakasingsingput kayong agpadpada. Mababainak pa yan kada kayo. Di mo panunutan da ita. Basta ikain mo kiti agadal. Tapos makalpas ka. Kit adan tumot pagadal ti anak mo. Wen Manong, ti anak ko ti kang runaan nga inspirasyon ko amang tunoy itarapaap ko iti biyag. Manong Nathaniel, adto yan ti impaala yung nga ice. Agyaman na kaldeya. Ni, agin inom kagaya mi ti arak. Wen, ngam sa gabasit lang. Pagparelax ako na da. Sa bagay, kasapulan mo't nga agpay sutag relax Manong. Ngamin, amo ka mabambanog ka iti trabahom. Wen nga rod. Uray kayat ko kumamakadwa tinobyak. Ngam busy mo't iti trabaho na. Ha? No kasta? Adda nobya Manong? Adda. Yam amok to kan kanton sumarong kar dito eh. Ay, diyak kami matumtumpungan ti vacant time na. Iso ano mawayaan? Iso na mismo ti umay dito eh. Kasta gayam. Makunak anaga sa tinobya Manong. Ngamin, nakasingsingput ka anobyo na. Naggasat tinagbalin anobyam. Nang runa no agasawa kayon ton. Day tapay ti may sa paglidlid ayak ita. Kaya't kun nga ikalay sa. Gamisumot ti agmadmadi. Anya? Apay ka nungay Manong. Tunuyin na kanupay nga umuna dagiti rapap na. Sakbay sumrak iti estado ti adda asawa na. Rabin, gami may kapailang Rose. Di mo pailaing pabigat ti umay mo. Uray kat awan mo trabaho inton bigat. Adda pa panak iti masapa inton bigan. Pasensya kan, no basit laangan nga oras ti maipapaay ko kan kaita, honey. Katap no masigurado, asyak to laang ti ayatam. Adi naktupulos sinaan, nga oray di kan maipaayan iti oras no dadtuman. Ipaay kon ti pangtenglakan ka, kan pangtenglamatan kanyak, Nathaniel. Anyat kaya't mo asawan. Nakasagana ak amang irukma iti amin ko ken ka. Isuko kun ti dayaw ko ken ka, Nathaniel. Anya? I love you, Nathaniel. Rose, apay akas tamot ang tibagbagam. Diyak mamin kayat nga agatap ka iti saan anasayaan. Takanayon kat nga rod nga awanak iti sibay mo. Ken tapno kampante ak, asyak tulaan ti ayatam. Taamo mat, makumikumakunay itanani. Maturog ak dito'y balayon, honey. Sige, maturog ka nga rodan dito silid ko. Mapanak iti bangir a silid. Anya? Ay ayatan ka, Rose. Iso ajak marami ti bagbagam. Timang gundaway kan ka. Sigurado ka, Nathaniel? Wen, respetuan ka kas nobyak. Di ka kaya't amulitan. Aging ga di ta nagkalaysa. Madanagan ak ngamin, honey. Amangan ko nak no sumapul kan iti pangisukatam kanya. Kasta ngamin ti obserbasyon ko kadagiti daddo maalalaki. No awanan ti oras ang maipaay dagiti nobya da kadakwada. Sumapul dan iti sabali nga asawaan da. Di ka madanagan. Tasana ka kasta. A the word of honor ko. No anya timbaga kan inkarikan ka. Iso lang ti aramidak. Talaga ang nagkasatak. Takaskan ka tinagbalin anobyo, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Nay, nakaroon sa matirik-rik na amon bakit. Nagsakit nga ro ti ulok lakay. Ay, Gapo siguro iti padatang kan uyok ko. kas anong ti apo ko tangay. Ang mga numaakaram. Uwan nga ron. Awagam man di anak ta. Tau-awiran na bailaan ti apo ko ta. Tadyak kayat amaakaran ni baby. Malagarod. Ay, siya ko matibagaw awer nga madama biyahek. Sayang matibiro ko no kwa. Ure aglangan pa lang iti klase na.
Aglangan nakpala iti klasek ita Manong Nathaniel. Agsakit nga ni nanang ko. Katawa mga awir iti anak ko. Anya, ay sus, sana. Di kaglangan. Jacket. Ha? Ingkaalaan di anak mo dito eh. Tada kami pa ti mga awer kan ko na. Anya? Ala, nakababain. Di kagbabain. Napatagkan kada kami ka ni Manong Paulo. Iso kas lakabsat dakan. Ha? Ala, mapan ka ni Jibalayo. Tain kaalaan ti anak mo. Ibatin dito'y balay. Tada kami ti makaamukan ko na. Ala, inkan. Sige nga, Rod. Agyaman nak Manong. Nakananos kayo at talaga. Ala, isunan. Oh, adto iti tinimplang agatas ni baby, Nathaniel. Agyaman nak Manong. Agdidi kan, baby. Talaga din na kayat. Sa pulen natin inana. Wan nga rin, Manong. Ne, aldaw kaya man. Masapul arumwara kon. Tama nga numaladawak iti trabaho. Manong, take charge file ako maka ni baby. Sige. Total, inton aldaw pa ilati pa nang isurong iti online. Agyaman nak Manong ha. Pasensya kan. Di mo nyawit ni baby Jibalayo, Althea. Ha? Ay, kwa. Ang mga nusaan pa ana imbagan ti inam. Masapul nga ginanapa iti husto. Di mo pa kadanagan ti mga awer ka ni baby. Tada kami ka ni Manong Paulo. Kinapudno na. Mababain ako na yan kada kayo. Kanayon mo nga ibaga nga awan ti rumbang apagbainak. Ad-adamat ang makarik na akitibain. Gapoy tinalabas akin na anos yung kanyak. Anday ta ka man ako nakon. Lipatan man day tarik nam. Saan mo amatunoy ti arapaap mo? No pagturayon ti nakaro akin naman nagbabain mo, Althea. Dungdung wen kanto, unay. Anday ta. Napaturog kumatlakan ni baby. Ipaidakon dito ka ma. May mayat kumamit lang no adda krib ti ubing Ibagak tuman ka ni Nathaniel. Tay katangan na iti krib. Makaisa makitigapsat ko. No agsao. Da kami ti makamo iti anak mo. Kung kunana ka ni Althea. Siyak mo ti makakada ang mga wawer ka ni baby. Hanggang may bayak man langan. Sa bagay, mawatak matkit di. Tadamat nga ro trabaho na. Hanggang sa balin ti manmadlaw ko itikapsat ko. Isong agdamag aktuman kan ko na. Kasaritak to itinalapat. Uy, ay na. Naglayng ang katawan Kasta ti kayat ko. Di ka agmangit-mangit Agkatawa ka kit diwan. Nathaniel. Oh, aday baga Manong? Diretsa na sa lunsod. Gusto ka kadi ka ni Althea? Ha? Ne, apaya ka sa tidamdamaga Manong? Makadlawa kami nuna yan ading ko. Saan laan ni Althea tinapatagkan ka? Pati ti anak na. Naasidag direk nam kan ko ana. Manong, di mo man ikan iti sabali akay papananter aramidak? Tapasat lang ti itutulong ko dahito. Oo. Sigurado ka, Nathaniel? Wan Manong, kaslakab sa ti pangibilbilanga ka ni Althea. Kan may sa, adano biyak. Ay ayatak ni Rose. Apay nga agbaw ingak pala iti sabali? Nakasta, awan ti sabali a planom, iti panang tultulong mo ka ni Althea. Pulos, Manong Paulo. Awan. Aging gaita. Diyak pa'y malipatan tinaamwak ka ni Manong Nathaniel. At dagaya man nobya na. No kasta, saan nga rod arumbang agpanunot akitisan a maiparbang? Talaga nga rod akabsat lang ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, diyak ngamin maliklikan nga ikan idi iti kay papananti kinasayaat na.
Tadamot kaya man ay ayatan na. Adda nobya na. Tikit di pa nagadal ko ti kakiti atensyon. Agadalak, kabayatan ti kaaddat mang tulong kanyak. Ato yung tigatas mo, baby. Manong Paulo, siyak ditan, tama nga no adda pa aramidam. Siga kiti, ang mga nanda klase. Nay, maladaw kan. Alas 10 pa ti klasik, Manong. Kan, gayam, yawid ko kanun ti anak ko kuna ni Nanang. Anya? Kunak manuag na din dito iti anak mo. Kabalanan ti inak ti mga iwan kan kwa na, Manong. Iso ayawid ko kanun. Anya? May kawa kami lakit diti kabsat ko. Sana bale, ipasyar kung tumanan adito inton maminsan. Amo, kamabain ka lakada kami, Altaya. Iso kayat mo nayawid ka anak mo. Ayos lat tamat kada kami. Nasingpet mat nga awiron doy anak mo. Agyaman naklangan, Manong Paulo. Diyak kumamot kaya't amaya dayo ti anak ko iti puder ko. Ngam agpilit mat ngamin dagiti dadakkel ko. Yawid ko kanon ni baby. Martina, agpinustata. Tanya't pagpinustaan ta, lakay. Kurso na daman daya anatanyil ti anak ta. Anya, aday ta kamanen, tila ibagbagam. Tanya ko mati kaya tasawan ti panang tultulong na iti anak tangay. Imposible nga awan to ti urayan na abayad. Wano kasukat ti panang tultulong na iti anak ta. Oh. Narugit ta panunot mo, Jose. Kat no na istorya ni Altea kanya, nga adda kanun nobya ni Nathaniel. Kat agkasardan to kanu pa yan. Ay na, nubya pa'y ladayjay. Aging gadi pa'y nagkasar, wano nang ikasar ti may sa tao. Nawaya pa'y lang nga agbiraw. Apay may bagam ti pasamak iti masungad ngal aldaw. Saan tay atenggal ti gasat, itunggal may sa kadatayo, bakit? Kastamot kadataa. Apay ninamnamata kade, adatatag katuluyan. Tiagasawa, alaman. Lagi punta ka di tinapalabas, bakit? Ada ide sa bali anubyam, sakbay asyak. Ada met upat anubyak, oh. Ngayon masino, ti mangipagarup ada tagaham dag katuluyan. Alaman. Ay na, mangrugi ka manen. Tila ipalpalagip mo. Mala, ingkakit agsukatan. Ta isaganak mo ti pangrabyan tayo, Jose. Lawat ka, laklakayan. Ni, si Kamat Gayam, Nathaniel. O may ka, sumrat ka. Ay na, pasensya ka na ni. Diyak pa'y nakaurnos dito'y balay. Taado ti aramidak. Anya man ti pakakumiko, ma'am. Kwa, at online business ko. Kit iso ti pakakumkumikumak ita. Anya man na business dayta. Basta, napardas a pagkortaan dayto yani. Gundawayak ti kaawan ti trabaho kita, Nathaniel. Ni, aldaw gayaman. Allah, diyak pa'y nakaluto. Nagawid ngamin dagiti dadakkel ko iti probinsya. Sana bale? Mangan tanto ni Tiruar. Apay no mangalaka ngamin iti babaw ninyo. Tapno ada para luto iti taroon mo. Kayan amin na trabaho dito balayo. Saanan, si Kakit Dimat. Amumit nga gururno nga. Mga laak pa'y la iti paggastusa. Maliwliwayam sa payan ti mangipaunag iti taroon mo ha. Gapo iti kinabisim, Rose. Saan? Di nakpakadanagan, Nathaniel. O nya, rumarta nga rodan. Intamangan iti restaurant. Kwa, sorry. Ngamjak makarwan. Ada irarash ko nga aramida. Sige, inakla gumatangan iti pangaldaman ta. Ha? Ay, mabiit lang nga niya. Hello? Anya nga oras, madam? Okay. Sige, madam. Agyaman na. Umayak nga umay. Okay, bye. Rumar ka? Honey. After lunch ka no, ti pa nagkita mi iti tao asaraka. Pagkwartaan ka di mananday ta? Sana bale, ta para kadatadag iti mabirbiro ka akwarta. Para iti masakbayan ta. No anya ti kukwak. Kukwak matan, Nathaniel.
Map nagkakumantiad dakin ka. Ala, mabiit lang Ta i-shutdown ko biit ti computer ko. Sa akto agrupan, tapno makaruwartan. Tani, adda pa'y sumaruno apapanak. Kalpasan ti panangan ta. Martina, hindi met agradwaran itaatawan ti anak ta. Wala ka ay. Kasla ka ano lang ti aldawan niya. Nagpardas ti panagtulit ti aldaw. Pati ti apo ko ta. Sana mapupuutan ti panagdakkel na. Wan nga rod, dumakdakalan ti apo ko ta. Mangipasimudaag, alumaklakay, kan bumakbakit ta, Jose. Abay, tulok mo nga ram. Si Kamo lang nga rod. Apay, malapdam ayat ti panaglakay mo. Kat mapantayo amin dita. Sa bagay Pasat ti biyag tayo ti panaglakay kan panagbakit tayo. Kat amom, ay, maragsak anak man para ichay anak ta. Sika lang, Ura siya mo ta. Nakarkaro pa iti kinaragsak kao. Sapay la kumatag, balinto anarang ay tibiyag ti anak ta. Bakit? Tapno agtil-til munto tay lalaki anang talikod kan kuana. Lakay. Sayang, iso kumati ang kasar ko. Kung kunan to ti ama ti apo ko ta. Matay to iti apal ti luko alalakay. Na progreson to ti biyag ni Altia. Ala, di mon laglagi pun ti ama ti apo ko ta. Tagsakit laang tinakam ta. Lipaten tahan ti may papan iti dayta, Jose. Maudin na panagdamag ko da ito'y Nathaniel. Kahit sa pala ko matay bagamon ti agpaiso kanya. Kalpasan ti panagdamag ko, jakton agdamag paikin ka ading ko. Ha? Anya day ta, Manong Paulo? Talaga ka tingawan pa naggustom ka ni Altea. Ni Manong nga talaga. Sinong batak matanday ta sa ludson mo kanyak, san ka di? Awan kinapuno day ta. Awan rignam ka ni Altea? Awan nga rod, Manong. Okay. Sigurado kay tiday ta asong bat mo, ha? Uwin, Manong. Sigurado. Sika talaga. Tila sumsumrag iti panunot mo. Kaya't kulat tumulong iti pada ka tao. Isungar aramay dagtikas to eh. Okay, sige. Di ka matanagan. Tajak ton ulitan ngagdamag pa'y. Paesang kadamag mo ta kanyak, Manong. Awan. Kaya't kulapang ka, nagpaiso ti atap ko, wano saan. Manupay ti babayadam iti pagadalan nyo, Altea. At dapat balance ko ang nasurok at 2,000, Manong Paulo. Kasta. At 23,000. Bayadam tong ti balance mo iti pagadalan nyo, okay? Ha? Kaya't kumuti makatulong ka. Saan laan ni Nathaniel ti pagserserbyam. Iso masapul mat nga ron amang tedak iti tulong ko ka. Kasla daytan ti sweldom kanya. Kwa, Ala, awata man. Di kagbabay na kanya, Altea. agyaman nga rod, Manong Paulo. Naikan na kanto pa'y tikabsat ko iti kwarta. Awatam tulatan. Tamaosan mo na ijay. Amok akasapulam ti kwarta. So magmamanula-bula ng teorayan, aktorpos ka, Altea. Wan nga rod, Manong Paulo. Kat utang ko ti amin kada kayo nga gabsat. Di mon panunutan dayta. Ay, madamag ko man lang, Altea. Kumusta matan ti ama ti anak mo? Ada ka di pa'y komunikasyon nyo? Awanan, Manong. Manipod pinanawan nak. Awanan ti komunikasyon mi. Kanjak mo't na nakikita apulos. Kasta. Ne, kitkita anak matlatan, Manong Paulo. Ada ka di ipagam? Ako, nabayagan na kaya't ko nga ibaga na ito eh. Magur-uray ak lahat yung mga panawan na Altea. Ha? Uraya ka makagradwar ka sa akong to ibaga.
Kablawan ka, Althea. Nakalpas ka na ti panagadal mo. Agyaman ak Manong Nathaniel. Utang ko ti amin kada kayo kini Manong Paulo. Nathaniel, saan na makaangas ni Althea? Gapo iti panangarakop mo kan kuana. Ha? Sorry. Kablawan ka mat, Althea. Nakapimpintas ka unay. Agyaman ak Manong Paulo. Manong, marigatan samat nga gangas ni Althea. Sana pala tadyak una inirutan ti panangarakop ko kan kuana, ading ko. Sana kaskan ka. Ha? Sige, inka pala kasarsarita dagiti dadakkel ni Althea, Nathaniel. Tadda importante nga ibaga ka ni Althea. Ha? Alan. Okay nga rod, Manong. Umay ka, Althea. Sumurot ka kanyak, tadda papananta. Sa dino, amang ano sa pulandak na nanang kantatang. Kastamot ng anak ko. Mabit talaeng. Uray sumagmamanula minutos. Agyaman kami Nathaniel, Barok. Uray kaskasanaw. Makunamay, adakkel, tinaitulong mo iti anak may. Awanan yaman na, tata. Ni Apo Diyos tulaangan ti makaam mo amang subalit kan ka, baro. Ni Althea ti rumbang nga pagyamanan tayo, nana. Tata, ngamin, natunoy ng terapap na. Wan nga ron. Kung amin no awanan tinapintas at turungan ti biyag di anak mi. Gam nagpitot kami. Sapay la ko mga rod, tanapimpintas tupay ti biyag ti anak mi iti masakbayan. Tapno saan tumat nga agrigat ti apo ko mi. Nathaniel, madlaw na unag ti pampanunutem. Kaslada problema ma. Diyak ka mo naman ko na problema dahil ti Manong. Mariribukan ti panunot ko. Anyat pampanunutem. May papan iti trabaho, ano, anya? Ni Rose, Manong. Anya? Apay, nag-apakay manan. Saan? Ang aman niya. Kaslain ino ta na mapukpukaw ti panagayat ko kan kuana. Anya? Mariribukan na, Manong. Adang aminin sa bali apakarik-rik na kiti ayat. Anya? Iso na lang ta pampanunutek ni Rose. Ingkarik ti panangi kasar ko kan kuana. Pagsaritaan nyo dahil tayo tinasaya, dading ko. Sakbay na tingi-tingan pa'y anaimbag tiriknam. Panunutan man naimbag. Tani, narigat no, dardara sudos ka mga deng. Ang mga no nakarkaro ariribok ti mapasamak. Nabayagan natin ningiting ko dahil tirik nak, Manong. Ita lang ay pudnok. Tasanak may lang kami na sigurado idi itirik nak. Iso ngayon limad ko ti amin. Ay ket, no asino ti pitpitik ti pusom. Iso nga rod ti pilyem. Mas dawak. Tano apay naglaka ang malipatak ni Rose. Tunggal makitak ti ibagbaga ka babae. Di sinamon ni Rose. No talaga di mon ayayatan. Asino ti bagbaga mababae? Ni Althea, Manong. Aniya? Wen, Manong. Ako kastoy, kaasimot ni Rose. No, basta pagtalikod ang latanatin ko. Ay, laglagi pa, Nathaniel, ha? Nabayagan nga gayan ayat kayo. Apay, di ka masayangan iti relasyon nyo. Nagpaot ti mano atawan a relasyon nyo. So itaap, kastala teramidam, ha? Ha? Apay, Manong. Saan mo kadi akayat ni Althea para kanya? Ako, basta ni Rose kumati panunutam, Nathaniel. Taka-asimet. Paasikakan ko na. Nang runa, katamdamain nati panangi kasarmuntukan ko na. Tangay nakalpasak mo iti panagadal ko. Mabalin ko kanita agpakada, Manong Nathaniel. Agawid ak kuman tapno maasikasok mo ti anak ko. Althea. Ama, ano di ka nagsubli di balay? Agtalinad ka dito yan. Alamon ti anak mo nito eh. Ta dito yan ti pagnaadan yung agina. Ha? Ano kaya't nanti agawid, palubusan mo, Nathaniel. Total, nakalpas mo tan iti panagadal na. Ha?
Sana ga po ta tinulungam, kayat mo matanatanglan, wano iturayan. Mailiw lakit din iti anak na, iso kayat ng ti agawid. Ala. Ika grubatan no kayat mo ti agawid, Althea. Umay ka, tatulungan kan nga gimpake. At napapanam itasan ka din, Nathaniel. Ngam oray cancel ko pa lang. Taitulod ko ni Althea di balayda. Ang mga no importante ti papanam. Mapangkalatan. Siya akon ti mangitulod ka ni Althea. Anya? Agtaksi kami ka ni Althea. Iso mapan kan iti papanam. Anya? Mapan kamin manong. Kat ulit tagyaman kan ka. No kasapulam ti serbisyo, awagan naklaang. Umayak ag trabaho ni ti balayo. Tigit di pa nag-take mo iti board exam ti asikaswam. Tanong makapasa ka? Siyak tumot lang ti makaamo amang isarakan ka iti trabaho. Uwan manong. Dumtang to day ta ka nito. O sige, patuloyan min. Mabit lang. Usaran tayong tilugan ko. Itulod da ka. Agyaman naklaangan. Ngam oray ni Paul, manong Paulo latan ti mangitulod kanya. Ha? Sige manong, mapan kamin. Martina, apay ngay akas jay. Kasjay ti. Sa balimatan tinangitulod iji anak ta dito'y balay. Apay di ka makadlaw. Itay payla napas nagti panagsarsarita da. Kat at da siguro na patag apag sarsaritaan da. Ngay mapay ngay asaan ani Nathaniel tinangitulod kan kuana. Kat awan mo't sabsabali lakay. Takabsat na matlakano day chay alalaki. Anya ko matidakas na ngay. Ay, talaga dakas Nudwada ngay nga kurso nada iti anak ta. Anya nga ang kurso nada nga ibagbagam mo Jose. Tila tinurturong man ta panunot mon. Day ta nga mintimadikan kakad. Ta overthinking ka unay. At dalabasit makitam, ikamon iti sabali akay papanan. Ni bakit may tila'y bagbagana. Saan met Kasano nga tati panangibagak ka ni Rose iti amin. Kasladyak mo't maiturod a pasakitan tinubyak. Sigurado nga sakit tinakam na kanyak no ibagak tayo paiso. Ure kasano. Inayat ko mo't ni Rose. Nagbalin na pa sa tibiyag ko. Nuapay nga nakastoy itan ti marikriknak. Agayatak matan ka ni Althea. Ni Rose ti umawawag. Jack pala nakasagana ang makisarita kan wana. Iso Jack pala sungsung-batan ti awag na. Nasaysayat no i-off kon ti cellphone ko. Nakaturog ni Nathaniel dito'y salas. Kat adabote ti arak dito'y lamiseta. Naginuman kaya man ti kapsat ko. Nathaniel! Adda kay gaya man manong. Mapan ka ni Jesseled mo. Na iturog mo matan dito'y sofa. Wen, tayo nururay ka manong. Adda na patag ngay bagakan ka. Anya da ita? Nakaikidang akong manong. Ngamsakbay nga iwayat ko ti planok. Ti panagdaton ko ni Althea. Kidawak pa man ti maudi a balakad mo. May parbang nga ta, no agdaton akong ni Althea. Nga oray di kami pa'y nagsina ka ni Rose. Ay, sana pulos, Nathaniel. Amok nga yayatem ni Rose. Iso nga ruti pa may isang ngayatan. Di mo pakibiyangan ni Althea. Gapotad dan nagkinawatan mi. Anya? Lading itak, Nathaniel. Ngamsan kumot siguro apakabasulan da ito'y. Gapotasak baya nagdato na ka ni Althea. Sinaludsod kan idi. Saan la na minsan ang nagdamagakan ka, nupudno nga awan pa naggustom ka ni Althea. Kada niya tinsong bat mo? Imbaga mga awan plano nga garam kan kuana.
Malagip mo dagit ang bagpagamidi kanyang, Nathaniel? Uwan, manong. Isokid daw ako mga rood, ti pan nakaawat mo, ha? Awan mat siguro basol ko, ading ko. Iso pa nga asim, tadinak ko maguraan. Manong. Inaram ko ni Altaya, kat inaklon nak matadagos. Iso nga ita, adan nagkinaawatan mi. Ha? Ulita ka ading ko. Sorry ha, no nasair ko ti Riknam. Gapo iti pa nagkinaawatan min kani Altaya. Ni Manong Nathaniel. Hello, Manong? Altaya, mabaling ka din agsarita ta. Agkita ta ko ma. Sige. Sa dino? Iti restaurant na nga ng Teddy. Urayan ka dyan, okay? Bye. Sige, Manong. Bye. Anya nga tati bagana. Naamuan na nga tanti maipapan kada kami kan ni Paulo akabsat na. Buy-buyaan nakmutlatan amang mangan, Manong Nathaniel. Mangan ka na. Ala, agluha ka matan. Apay, adda ka di problema yung itinobya, Manong. Adda saan yung nagkinaawatan? Mabalin ka di. Ngaro ko pan kahit di maudi akong daway, Altaya. Sige, Manong. Imbilang kang aminin asa nasab sa balik kanyak. Imbilang ka akas laburi na kakabsat ko. Iso akas laman ditirik na. Di na mo agayan ayat kayo gaya mga nitikabsat ko. Sorry. Jack pailan nakasapol iti trabaho ngam nakirelasyon ako ni tikabsat mo. Sana problema ka dyan, Neta, ading ko. Di mo lang buti po no pagsangsangita kita, Altaya. Ni Rosman ang tumawawag. Sungbatak man langan. Di nakmatlasar dengan na ito eh. Hello? Apay nga italasong batang ti awag ko. Ken kanayo nak nga ag-text ken ka. Ngam awan man la ti response mo man. Lading ito, Cross. Ano ti pakakumikumam? Kasta ka di? Ado kanayon ti pakakumikumam? Ngam, jackpot yan data. Ti ko nang ket di. Addan nang isukatang kanya. Mabalin ka di. Di nakungtan dito yung cellphone, Rose. Maburi-burti ulok. Makitang, agungat ka pa yan. Sige, sige. Bayang, tamaudin da ito'y ayaawag ko kan. Di ka nawagan, Nathaniel. Tamok nga awanin patag ko kan. Hello, Rose! Inidip man. Ading ko, amuhok ang nasakit tinakam mo kanya. Saan man ang? Tamok mat nga awan intensyon mong mangpasakit kanya. Di ka madanagan. Tamaaklon ko ti amin. Diyak kaya't asantang agkinawatan. Gapulang iti may sa babae. Ay, agyaman na ka, ading ko. Andan ako makidawak. Kanipat pakasig manong. Di mo la ko man ibagbaga ka ni Altaya. Tinaibagak kan ka pa naggusto kan ko na. Para kadata ko maladay jay manong. Please. Igari ka, ading ko. Diyak to ibaga ka ni Altaya ti may papaniti da ita. Kidawa ko mati pa malubos yo, tay kasar kon ti anak yo. Adda na kam yung agpadpada, Barok. Nakastrek ka maten iti trabaho, Maltaya. Iso makamukay nga rod. Sika ngay bakit, anya makunam. May salaang ti kayat ko amang agankan ka, Barok. No maikarimlakit di adimon tuulpitan ti apo kumi. Kat maibilang mo kaspudpudno nga anak mo. Sige, agkasar kayon ora mismo. Hindi pa ilang nga impatag ko ti anak ni Altaya, nana. Kasla anak ko ni baby. Nasayat nga rod no kasta, Barok. Kahit si ka Altaya, mayat kan aya makiasawa ka ni Paulaw. Wen, tatang.
Mangitik autak man langin iti makan ti restaurant. Jak masango ti agluto. Sweetheart, Ah. ano nga katasuban ka? Ni Rose tayo jaya. Kit ada subsubuan na lalaki. Rose! Nathaniel? Anya ti kahit asawan na ito eh. Asino na ita lalaki? Nobyo. Sorry, ngam ni George itantay ayatan. Pasensya kan, ngam nagsapulak iti lalaki at talaga amang ipatat kanya. Kat ni George stay ka. Anya? Itala na la daw nga agring ti kapsat ko ah. Manong Paulo! Aldawan! Agring kan, tamangan tan. Payakas to itilangan ti kapsat ko. Nakasalungay ngay. Ha? Saan sa matalagang angas? Manong! Manong! Manong Paulo! Manong Nathaniel, nagsapati pupusay ti kapsat mo. Uwan karon. Inlalayot ng tinatay. Gapo itipad na ka at akin ha. Nagsakit ti pupusay ni Manong Paulo. Bawat maramidan tayo. Nagpatinggala siguro ang tibiyag na nita. Hanggang nasa paunay ti pupusay na. Hanggang masapong ngaklunan tayon. Tinapagting tikabsat ko. Altaya. Kumusta ka, Altaya? Si kamat gaya, Manong Nathaniel. Nakapasyar ka man. Wen, taumay ka kumustahin? Ala, sumarag ka. Gyaman na ka. Wen kayam. Awatam na ito eh. Chocolate kan sabong apasarabaw. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa, Altaya. Ipod no kung tinabayagan na riknakan ka. Idi pa'y langay ayatan ka. Sakbay nga inayat na kaday di kapsat ko. Imun unaak pa'y anagayat kan ka. Inlimod ko lang. Tasan kami pa'y nagsina idi ka ni Rose. No kasta, nagsina kayon itinobyam? Nabayagan na nagsina kami. Sininanak. Kat nakiasawan iti sa bali a lalaki. Adan anak na ita. Anya? I love you, Altaya. I love you too, Nathaniel. Agpaiso, Altaya. Wen, kinapuno na. Sakbayan nagdaton day di Paulo kanyak. Si Kati ururayak nga agdaton kanyak. Ngamjak na uray. Gaputa dakat nga rudnobyam iti. Agyamanak. Talaga siguro data tinay kari. Para iti tunggal may sa Altaya. Kayat kan nga kalaysa. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Nathaniel. Bueno, gagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti full episode ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurato pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amin.